الحمد لله الذي سلك العباد القربى إليه بذبح القربان وقال النحر بالصلاة في محكم القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من قام بشرع الإسلام والإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم من مشروعية الأضاحي التي تقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وتنفقون بها نفائس أموالكم، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لكم بكل شعر منها حسنة وبكل صوف حسنة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم، وإنها لا تأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. أيها المسلمون، إن بذل الدراهم في الأضاحي أفضل من الصدقة بها، وإن الأضحية سنة مؤكدة جدا لمن يقدر عليها، فضحوا عن أنفسكم وأهليكم من الزوجات والأولاد والوالدين ليصل الأجر للجميع، وتقتدوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حيث ضحى عنه وعن أهل بيته وعن أمته. ولقد كان بعض الناس يحرم نفسه من هذا الخير العظيم فيضحي عن والديه أو عن أناس آخرين ويحرم نفسه وأهله، بل من الناس من ينفق أموالا طائلة لأمور تافهة ولا ينفق للأضاحي إلا ما قل وضل. وإن دل هذا على شيء يدل على جهل بعض الناس بأحكام الدين، وأن يصلون الأجور العظيم، وأن يكفر ذنوبهم يكفر منها جلها ودقها. فالمسلم التقي يحرص أن يكون من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى بالذبائح، سواء في الأضحية وهي أفضلها وفي غيرها من الذبائح التي يجد فيها أجرا عظيما عند الله تعالى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. en yetta Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo e yettede Allah shari'nan ɗo mofte makko ɗen jiyaɓe makko ɓen afwan ɓattorgol mo hirseteɗi o bakkidiri hirsangol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e julde nden e ko waɗanta ko taga ko fof wurnugol wara. qul inna solati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu an awwal muslimin. yeyata jeeyaɓe Allah ɓen fof julde ma nden e kirse ma ɗen e wurnugol ma e wargol ma ɗum koye joode Allah woni, ko Allah jeeyi fof e muɗum. o maramo o hawti ko ɗum woni ko yamiraɗa ko an woni arno e jebeliɓɓen, ɗum ko yaɗa meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. haray Allah subhanahu wa ta'ala en seedi ke reweteɗo ala e gonga hamduɗo e rewede, si wona kanko Allah okkowo moƴƴotoɗo jiyaɓe ɓen o jonnaɓe. so o jonniɓe o enna waɗe seeɗani fii moɗon e inde Allah subhanahu wa ta'ala, ko Allah marana on ka makko ton. no tawayi ɗum wonugol Allah seni ɗon waɗi e nder hitande o hitande lewru ndu ɓattorte mo kirse. ñande ñande ɗum hirsante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no handi hirsanede e wattuji ɗin fof no feere heɓori wotawede hirsande Allah subhanahu wa ta'ala. kono nden ñande ɗen balɗe ɗon ɗen ɗon ko heɓata ɗon kon heɓata koye ɗiya ñalɗi luttuɗe e nder hitande. en seedi ke wonde Muhammadu ko jeeyaɗo Allah ko nelaɗo Allah, kanko ɓuri teddude kala daraniɗo Allah, noddi e ka diina, juuli, dari hirsani Allah subhanahu wa ta'ala, hirsande de goto hirtade wano muɗum, sawan ko geloɗi e ko jokki ɗum ɗon e ka dammi immode e baali timmuɗi
ɓe waɗi fii maɓɓe e fii ɓeygore maɓɓe nden e fii kala julɗo mo heɓaali feere mum o wura ɗo haa o maaya taw heɓaali feere muɗum balla heɓɓe feere ɓen kono tentini ɓe heɓaali feere ɓen fii wata ɓe hewtoyke Allah ɓe hirsanalimo hay e hunde e duwani keɓe kamɓe nelaaɗo e ɓeygure maɓɓe e wondiɓe maɓɓe e kala julɗo ñentinde ɓe hedangal daro jeyaɓe laareɓe nden hulde Allah subhanahu wa taala jarnenmo e ɗi nemaji ɗi o jonni en bano waɗama hunde o wona hoore mum gurna makko ɗon gila ka o fuɗɗi haɗa lanna e o galle arano ɗo o koko Allah waɗanimo o heɓata kala ko Allah jonnalimo o wawata heɓande hoore makko penuji jibinaɗo joni e sagata timmuɗo e nayejo ɓe fof maɓɓe ko yeru o ko Allah eɓɓanima kon a hendoto hendoɗa e laawol ngol hendorta ngol so tawi noon Allah seni ɗum waɗanima ɗum no hani ka jarnamo yettamo ɗoftoɗamo nananamo jaɓanamo no tawa e ko yettirten Allah subhanahu wa taala e ndu lewru ndu wonde e mum ɗo si Allah no okkuma feere taw hiɗa makkatul mukarrama hiɗa yeehi hajjugol siko hitande o heɓuɗa feere no moƴƴi si tawi feere no wodi Allah kala duuɓi joyi kalta hiɗa makka nde yewde ga suudu Allah subhanahu wa taala waɗa toon dewi timmude ɗen immorde e hajju kañum ma hirsangol Allahu subhanahu wa taala enen hiɗen jarriba e ɗi duuɓi ɗo eɗen heeɓi fitna molanteɗo sunare molantede ummatul islam e nder aduna o fof kala mbaadiji no ɓe wayi e leyɗe kaɓe jeeya no woodi wonɓe fewde ɗo makkatul mukarrama hiɓe habbiti tottugol faridu hajju on enen woni duuɓi ɗiɗi hikka sina ɓe Allah newnani e laaɓi goɗɗi goo ma ɓe Allah waɗino toon heɓaale feere tottugol hajju inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en tori Allah yo Allah lontina en ko ɓuri moƴƴude yo Allah acciran en ni o jarabuyeɗo hala sen jarribede ka adnanaka diina sunini moƴƴe ko wona seeɗa nde tawata yimɓe million ji fottay hajju duuɓi ɗiɗi jokkodiri tawa enen ɓeɗo jeeyaɓe e ɗe leyɗe ɗo tati haysi woodi wonɓe toon haray koko fanɗi ha fanɗi ko tawata kadi naaka leydi mum iwri ko nokku goo Allah nenori yo iwru hewtay ɗon fitoto faridu hajju ma waɗa umra fallahu lmustaan si ɗum woni feƴƴi haray ɗen e leydi men ka leyɗe ka wonɗen ɗo hino wona feere yawgol makka nde wonakima saabu angal taaqa on ma angal laawol ngol koni ɗiɗi sakkoto neɗɗo on laawol e njooɓa ala ma laawol no woodi kono ko yoɓete kon ala ma ko yoɓete kon no woodi ko yarate ko no woodi kono laawol ngol ala kono haray hiɗen ka men e nder ndu lewru ɗo ko lewru ndu neɗɗo mooɓata baraji o montani e bakkatuji gila ñande ndu dari ha ñande timmini balɗe sappo haray neɗɗo kala no hani ƴettude o tan ɗo ko teretini molanteɗo o traitamo comme qu'il faut no hanir no tigi ettuɗa ha tawa a gollitiremo ka a ninsoyta no woniri en fof hiɗen wakkili gollitigol balɗe sappo sakkitore ɗin jemmaji ɗin sappo ka suuma e hande saare e fulawa fof no wakkili ɗum ɗum no etade fijo ɗaɓɓuɗin baraji wonɗi ɗon yo rinɗini dande mum nde ga yite jahannam ka suuma yeeru ko noon kadi ka balɗe sappo alanan ɗo ka donkin gila go'o ha sappo ñalɗi ɗin ha futoro heewa no hani ka faggitoɗen ɗon ko ɗuuɗi e muɗum ko ɓuri mawnude e ko waɗete e mayru jamtagol inde Allah janngugol Qur'an okkugol ko ɗuuɗi e nder balɗe ɗen sappo hoora sino selli no maritaga muɗum kono ɗiɗo fof ko ɓuri huɓitude ko ɓuri hettude ko ɓurata welde Allah subhanahu wa taala koko waɗete ko ñande iidire nden ñande juldere nde juula saga jeeyaɓen tottoyi ndeɗo julde iidi ɓe hewtidi ka cuuɗi maɓɓe ɓe yana e dammi ɓurɗi e kelɗude e nayi ɓurɗi e janɗude fayide e geloli ɓurɗi e mawnude ɓe hirsana Allah subhanahu wa taala e ɓattoramo ɗum ɗo ɓe ndaara mbuuɗi maɓɓe ɓurɗi hittude ɗin ɓurɗi laaɓuɗi dago ɗin ɓe ɗaɓɓa dammi ɓurɗi yeɗɗude ɗin ino taaga on tigi tawa no anndiɗa si goɗɗum yani e maɗa ma fewtitima a wakkiloto ɗaɓɓa ko yeɗɗi
fiyo taw hara yiyande yimɓe ɓen koko yeɗɗi waɗɗa hawko ɗum fof a par andita ɗo ko Allah wonɗa waɗande goto aɗa ɓawa yiw bal ko Allah faalaɗa yiyande hiɗa faala e waɗande Allah ko waɗanta Allah ko harasi a waɗanimo o weltoto ko maranema kon ɗuuɗay haray layyagol ngol hersugol ɗiɗo nayi e geloɗi e hersugol ɗi baali e beyi ɗi marɗen ka leyɗe meɗen gaɗe ɗum ɗo ko sunna ben meɗen Ibrahimu alayhi salam e nelaɗo ɓen tedduɗo on nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kala hirsande ko moƴƴe wonande jommum hande machine calcul no woodi façoji ɗi fof kono ko neɗɗo heɓata e layya kon machine wowata contandemo ko jelu o mari nde wonno ko leeɓi ɗi wona contede kala ko woni dammo ngo fof conte gila ka hoore haa ka kolce haa ka kormonje foppi e muɗum ɗum woni heeɗo meɗen makani en neɗɗo gollaaɗi golle ñande julde weltinede Allah subhanahu wa taala ɓuri hibbugol ƴiƴanɗam ɓe maaki konko hirsuɗa ɗon no foti no foti ara yawmal qiyama no wondi e kormonji mum ɗin e galaɗi mum ɗin e leyɗi mum ɗin fof ka Allah subhanahu wa taala no kontiri gotum gotum ɓe maaki ƴiƴanɗam kadi hewtay anni on hewtoy ka Allah subhanahu wa taala o jaɓane o weltora ko waɗi ƴiƴanɗam memude reedi ndi ɓe maaki haray laɓɓine moƴƴa konko hirsa toon ɗon suɓe ko ɓuri kelɗude ɗaɓɓiron kadi mbuuɗi on ɓurɗi e dagade haray no hanono ka tawa en nana e ɗum jaɓe fi hon ɗum kanama ko ɓen fottani sadaka no moƴƴi ha kono ko ɓuri moƴƴude e kala ko waɗeteɗe e balɗe sappo ɗo e sadakaji ɗin jeenayi e sappo ko hani ya ɓurnor ko ya ɓurnu ɗaɓɓugol ɓurkol e kelɗude siko dammol ma siko nagge hirsana Allah subhanahu wa taala sadaka konde fuɗɗi ko ñamminta sonnajo ma on kon holtinamo ɓiɓɓe ɓe jibinɗa ɓen eɓe neyata ɓen ko waɗantaɓe ɗe mode koltu e ñamete e maafe julde ha hewti mawɓe ma siɓɓe ma kewte ma andidiraɓe ma ɓeelo fof ko waɗanta ɗum kon fof ko sadaka ɗiɗo fof si tawi tun anni ma o moƴƴi koye sadaka tawa ko ɓuri marde baaji koko hirsuɗa kon hayso dammol ta feere ɗin ɗuuɗa ngol guluji temeɗɗe a soodi kolɗa hirsi ko heɓata ɗon kon no ɓuri ko waɗanda ɓeɗo kon fou ko ɗum waɗi neɗɗo marɗo faamu haray himo weltori daragol donkin himo yeelo yo Allah wornumo ha sappo mayru hewta o tawe e hirsana e ɓe Allah subhanahu wa taala ɓen ñande julde ma bimbi julde ma bimbiti julde haray ko ɗum waɗi si tawi julɗo no dow watta ndeydi wata o himmir piiji secondaire ji o acca ko ɓuri himmude ko honɗon secondaire ji ko jokkiti layya kon kono jokkiti layya ko boobo si tawi boobo jibinama yo hirsane dammol siko jiwo dammi ɗiɗi siko gorko ɗum ɗo ko kirse ɗe Allah hertori kañum kadi ko fi Allah ɗoɗa waddede na yandaru famille ma on ma andidira e maɓɓe waɗir fi Allah ko hombo jonnuma tagam ma o boobo waɗi o ka keecima wattima ka teeƴe ɓeygu maɗa o jibina o tamba e sookeje moɗon himo wuuri tawi joni imma o wonay o habbo inde makko feññine no wireten noon enen ma inde ko innotama ko ñande o jibina o mayeɗon e yontere nden fof e muɗum si o mayiɗon e yontere nden mayimo wuuri o mayali sa heeɓi feere yandaɗo dammi yeɗɗuɗi innamo inde moƴƴere fembama sukudu ɗum dara ɗum peesadu ko ndu hawri o ƴetta ɗum ɗaɓɓa coggu muɗum ka keŋŋe ma ka haalis okka miskinɓe Allah goo si tawi ɗum ɗo koni wayi ko sadaka mo Allah weltori layya donkin no ɓuri ɗum ɗo layya donkin no ɓuri ɗin ɗo baraji fo fama baaluka konno sikkuɗa si tawi si boobo jibinama a jokkintinaymo million ji ɗiɗi tati nayyi joyi ko moƴƴinirta maaro e mafeji e tebbeɗi ɗi tawaka e inde boobo nden fiijo jama o ñaamuɗo welto haray ɗum ɗo no anda ko secondaire kañum yaada e ko winndi ko
joni noon honno guerirta million 3 million 4 million 5 ha sappo joni ha ɓuri ɗum fiyo ñaame ñande bobo ma innete ronka gerande Allah subhanahu wa taala dammol kolɗo suɓi kol dammol donki ngolɗo suɓino o jonni Ibrahima alayhi salam yo lontine ga e hersugol ɓiɗɗo makko on Ismail alayhi salam wayi oɗo sunna ko tabuduɗo o jonni nelaɗo meɗen nde wonno Allah wi inna awla nnasi bi Ibrahim lalladina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladina amanu kala mofte arɗe ka aduna ɗo ko ɓuri nandude annabi Ibrahim ko ɓeɓe wurduno gonɗinɓe mo jokkimo kañum e nelaɗo meɗen sa sallam enen gonɗinɓe ɓen haray enen annabi Ibrahima koye gotum kadina annabi Ibrahima ko makka hirsuno hajjuɗo kala yaha e makka hirsoya sunnina kala ka wonda e aduna o ya ndaaro ko ɓuri kellude ko marɗa kon hirsana Allah joom maɗa haray acce hirsen ñammeɗen ɓen guure men ɗen ñamminen kawte men ɗen e siɓɓe julɓe ɓen hirsana fi hoorema e ɓeyngure maɗen fof wattude e mawɓe maɗen si ɓe wuuri so tawi ɓe feƴƴini kadi moƴƴere ɗen hewtoye ɓe nde wonno ko a faggitande maɓɓe an e jawdi maɗen ko a faggitande nene e baaba hay heɓen o sunna mo nelaɗo wuruno e muɗum ɓe tabiti e makko ɓe layyi ko ɗuuɗi ɓe hirsi ko ɗuuɗi si ɗum feƴƴi la chaque hirsangol Allah ko hunde ɗaɓɓande hirsangol Allah ko hunde ɗaɓɓande e lebbi ɗin fof e hino nelaɗo meɗen sallallahu alih w sallam ɓe meeɗi wallidde gueɗoɗi temedere ɓe darna ɗi ɗi fof ɗi bore ɗi fof ɗi walline ɗi hutte tew on sendane miskin ɓe Allah subhanahu wa taala tayna donki ɓe waɗi siwa ɗum ka dammi ɓe wuuri e ɗum ha ɓe feƴƴini sonnaɓe maɓɓe ɓe wona nene Aicha en si heɓino siko baali kala koɓe heeɓi ɓe hirsa eno tew on sende ha lanna nde wonde haɗa e huure wotere ɓe heɓata ɗum ɗo ko tawa ɗum e ko andano e juude salaf as-salih feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen hande eɗen keeli goto fof no hatogini e tew ko miskin ɓe wasuɓe tampuɓe ɓe wona eɓe lewru lebbi ɗiɗi yaali huure tew e nder maafe muɗum hitanden fof fayida saabu wonugol en anda tew no okkitire ɗuuɗa e hawo ka buuseri ƴetta ɗon coggu kilo ɗiɗi ma tati sooda ya liɓana kawtal muɗum wona fi kan wallina nagge hirsa toujours no hirsi nagge no hirsi dammi no neldi yimɓe ta hina yimɓe murtuɓe murtineɓe yeeti ɗum hila mari sadaka haray okkugol tew no tawi ko ɓuri mawde ko okkete si tawno en laatike ɗi andi haray woɓɓe ɗawa e hoore mum nde moƴƴere ɗo bal moƴƴere donkirde nden ɗo taw ɓe ronkana hoore maɓɓe ɓe ɗawa hoore maɓɓe ko hirsete kon ɓe ƴetta million ji tel ɓe sooda paɗe basin ji coñci ko nandi e muɗum ɓe holtina ɓeygol nden fof ñande julde ɓe daɓɓa tew e ko yata e 500 000 600 000 1 million tew ko ñaame ɗum ɗo fof ta ko fiyo ñaame ma fe wela ɓe ronkana hirsande Allah hay baalum ko lebbi jeegoo ma mbeewa mba hitande wona fi kanko feƴƴi ɗum ɓeeɗo ɗawigolimo moƴƴere mawde ɓe jiti Allah joom maɓɓe ko kanko okkiɓe nde ɗo moƴƴere wi hirsanan Allah to ɗo daali min okkima nelaɗo moƴƴere ɗuuɗude no tawa e nden moƴƴere weelu kawsar haray juulan Allah joom maɗa boranoɗamo hirsanamo andu kañuma an ko fima ko taƴata fima taƴata poma an Allah yamirɗo ya juulanmo hirsanamo o fuɗɗori nelaɗo meɗen Muhammadu sa sallam an bañoɗa juulugol a fukkata waktu e nden gurdam maɗan kono raɓɓinɗinoɗa e hirsangol Allah subhanahu wa taala e hoore Allah no jonnuma feere ko hirsira haray ɗum ɗo no tawa e perdi molanteɗo أما الوصايا فيمشي فيها على نفس الوصية ولكن إذا كان في الوصية الواحدة إذ الضياها والربع لا يكفي إلا واحدة فإنها لا بأس ولقد كان بعض الناس يضحي عن الميت في أول سنة من موته يسمونه ضحية الحفرة هذه من البدع التي لا فائدة فيها إنما الأضحية للحي لك ثم لمن تابعك من أبوين
وزوجات وأولاد قد ماتوا قبلك أو هم في قيد الحياة. فعلى الإنسان أن يحرص أن يضحي على قدر طاقته، وأن تكون الأضاحي من أفضل ومن أحسن ما يختار من الأغنام أو من بهيمة الأنعام بصفة عامة. haray siɓɓe tedduɓe no woɗi yimɓe goo sikkuɓe layyagol ngol kadi koye ndaaro mayɓe feƴƴinoɓe hirsanaɓe, woɓɓe hirsanamoɓe muɗum feƴƴunoɓe feƴƴitaɓe yawtinino o hirno fi hirsangol ɓeeɗo. ɗum ɗo na ɗum woni ko joli ko an hirsata fi maɗa e fi ɓeygore ma nden, e kala tawa ono jokkodiri e maɗa mawɓe feƴƴuɓe sonnaɓe ɓiɓɓe ma yewtata on ɗo kon huyre wotere ma kon ɓeygore wotere, konko hisoɗa ɗon ɓe fof ɓe heɓa baraji ɗi ala faɗowo mawɓe ma wurɓe mayɓe e an neɗɗo wurɗo on e ɓeygol ma nde fof nateɗo. haɗata kadi si ɓeygu ma non faala hirsude ma mo mari feere mum yo hirsu, si ɓiɗɗo ma no mari feere mum yo hirsu. kala hirsuɗo ko cowalle baraji o mari e muɗum no wirɗe nane noon e mako nelaɗo on goto eɓɓata calcule compta anda ko jelu heɓoto e muɗum. haray ɗum waɗi an siɗɗo julɗo koye wattan e wasiyeji ɗi. sa wasiyama ya jaɓɓu ko wasiyaɗa kon, si wona taw wasiya no lundi ko Allah seni ɗon neliniraɗo kon e hoore muɗum. ɓawa ɗum an wakkilo julɗo ɓayi Allah no hokkuma feere kone fanɗi wo wota ñawlo fi innugol boobo, wota ñawlo fi layya. kono so tawi a heɓay ko feƴƴinira ñande julde immorde e ko ñamete yarete ko lutta no gasa paɗe ronka heɓade e contigo fi ɓey ngura nden, kono si lutti heɓay coggu dammol e to wakkiloɗa holtinaɓe ka suumaye si feere ala muññintinaɓe ka donkin inna ɗaɓɓiren koltugum e piiji luttuɗi ɗin ɗi baraji heɓotoɗi e ngol layyawol ɗo fiwata taw donkin aray ndu feƴƴa balɗe ɗen ɗe juuta ko balɗe tati pet, siɗen feƴƴi aray kirsiɗen lanni tawa on hirtanali allahu subhanahu wa taala. eto wona goto e hittimɓe no hirtina ko ɓuuri kelɗude kon, ko ɓuuri yeɗɗude kon. si tawi ko antum ɗaɓɓanta hoorema dammol ndaara yeɗɗugol moƴƴa, si tawi a kafidete ka nayi ma ka geloɗi e wonande marɓe geloɗi ɓen ndaaron ɓurkol kelɗude nde wonno ko Allah wonɗo waɗande waɗanowo Allah no faala ko hitti ka Allah ko aljanna o faala. faaɗo aljanna ko wonki makko ken e jawdi makko en o jonnata Allah. inna allaha ashtara min almuminin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. sayi Allah seni ɗo wi o soodi o seede naya ndaaru ko ɓuri jasude kon, nayama ronki hum ma kon hiko ronki yeɗa holani kon ila faala aljanna. wona e ƴettu jawdi ma ɗi mara ko woni o ko yeyete hande siko téléphone ko wuluji ma million ji, si tawi ko complet ko million ji, kala ko woni ko million ji ya ɗaɓɓa dammo ngol yona fus fayda tawa eɗa mari feere ɗaɓɓugol ko yeɗɗi hirsa an ɗawa hoore ma nde moƴƴere ka donki hen ɗo haraya woni ɗawɗo hoore mon ka moƴƴere heɓotono. wal udhiya min bahimatil an'am imma min al ibili aw al baqari aw al dan aw al ma'z ala ikhtilafi asnafiha la tujizu illa bi shartayn. الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا، الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. فأما السن ففي الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن نصف سنة. وأما العيوب التي تمنع من الإجزاء فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: الأرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي. haray siɓɓe tedduɓe kala yiyaɗo ko hunde geɗi ɗen kono bende fillite hitande o hitande nde wonno donki ara hitande o hitande, hajju ara hitande o hitande, no woniri ka julde ɓe ɗum fillite tuma wo tuma, ñallal wo ñallal, saabu he serali no e julɓe juuloɓe ɓe wawata juulude julde sellude bal hay salligi selluɗo e nder julɓe temedere tawa capanɗe ɓuuri wawata salligade salligi selluɗo.
ko ɗum waɗi julɓe ɗen seerata yo andintine no gasa andintingowol nafay gonɗimɓe ɓen no Allah wi no wa dhakkir fa inna dhicra tanfau lmuminin. haray ɗiɗo layyeteɗi ko geeɗoɗi ɗin e nayi ɗin e baali ɗin e beyi ɗin e mbaade majje no ɗi way wo. haray kun kala no mari sartiji ɗiɗi, goo ka duuɓi, ɗiɗi ka cellal. si tawi ko ka duuɓi geeɗoɗi ɗin be mba heɓa duuɓi 5 si mba hirse layya, nayi ɗin be heɓa duuɓi 2 si hirse layya, baali ɗin e beyi ɗin be heɓa hitande timmude si hirse layya, amma baali ɗin feccere hitande. nde wonno ko ɓurta yawde janɗude e ko yawata rimude tinna ko baali ngin bi aks haysi en faama hikma on ko ni sharia Allah on walliniri. amma ayibeji ɗi neɗo laɓɓiniɗi ha laaɓi pos ɓe maaki piji 4 layyataki yonata. laƴaykol taano laaɓi pos ko laƴaykol e ɗokkol yitere nde boni no laaɓi e nawnukol tawa yehi tun anan ɗo na ko selli ni e hoori ɗum taw mbuso wo ala e muɗum. ɗum waɗi no haani neɗɗo layyotoɗo on o hurana seerude ɗin kadi simo mari feere mum ɓay no anda si moƴƴi tun seeray bano adama hande kala ko watta e banggal adna ma on si tawi ko faalaɗa yo maranoma moƴƴa. misal a darude suudu a yeyatama ɗe janɗe ɗo no kelɗi ɗeɗo kadi no golla ko lantoɗa ko wonde ɓuuri moƴƴude holle daranaɗen ɗum ha heɓa coggu majje. a wiyama o aala ɗo no moƴƴi ko on wulanta ɓay ko faalaɗa ko ka wona ko neeɓi a ɗaɓɓata ko kelɗa ko. neɗɗo faalaɗo wano aljanna galle aljanna faaɗo baraji buy mo mari feere wata o soodu ɗum moyen prix. moyen prix on mi hoolaki heɓanoyema ko faala ko yeeso. so yine aɗo sappike ɗiɗo no anda ɗiɗo ko ɗi moyen prix kala yeewo dammi no andi so tawi yitere goo boni mano laƴude mano nawni mano hoori sa yeehi ko prix ko gokkunni o hottantoma metta heɓude. kono ɓay heɓori moyen yonata kadi ka sunna layya. kono waɗi neɗɗon koye wakkilo o eto yo taw ɗon haɗa kono makir noon tawa ella on no yi o no ando. si tawi ella on kunno toon kono ko yiyotako ko andatako neɗɗo no yaafe muɗum. waman kana minkum yuhsinu dhaba falyadhaba udhiyatahu biyadihi waman kana la yuhsinu falyahdhur inda dhabiha fadhaka afdal. wa amma dhabu ayna yadhbahu al insan al afdalu an yadhbaha haythu makanihi haythu maqarrihi la yunqiluha ila makanin akhar. لماذا؟ لأن معه فقراء من الجيران والأقرباء يعيشون معه ليل نهار ويرونه وعنده طاقة لا ينفق لهم لا في أي شهر ولا في أي يوم من لقمة عيش ولا من لحم. فإن كان في مكانه وذبح هناك ينفع أكثر من أن ينقله إلا أن يكون هناك محتاج أكثر من مكانه. haray kala marɗo feere meɗen ko hirsete kon yo mo wawi hirsude afan yo hirsan hoore makko. si tawi o ota hirsude o wonata ko hirsowo on o yamiramo o hirsa. haray nodda yo no momu ɓeygore makko nan ɓe ara ɓe jogodira ma ɓe ara ɓe jooɗo ɗon mo kala wonu ka woni kanko yo wonu yamiro si o wawata simo wawi afdal ko hirsu. si tawi a hirsay kadi no tawi ko ɓuri laɓeede e ko ɓuri moƴƴude hirsa hakkude jamaɓe wuurdulaɓe ɓeeɗo kono wondi ɗon rentidiri wattuji ɗin fof la seppa ɗo yiya ange moto ma heɗon taƴita ɗon ange auto ma heɗon taƴita ɗon no famɗi ha ko neldataɓe saku maaro ma hokkaɓe kilo hun tewu. Allah tawni on donki wakkiloɗa hirsa takko maɓɓe ɗon ko ɓuri yeɗɗude saakitana kewtal ngal mo kala gokkum e miskin ɓe yiɓɓe ma e siɓɓe ma wonɓe ɗon kadi ɗum ɗo ɓuri moƴƴude. si wona hara tawa ka yahete toon ka naɓata toon ko ɓen toon haton jini on ɗo on haton jina. si tawi ko ɓen toon haton jini on tuma naɓire fi ko ɓen toon haton jini. haray kadi ko hirsete
afdalu ko ñande julde ɓuri moƴƴude ko hirsugol ngol kono ñande woni juldere nden nelaaɗo laatino ko dañede hirsayno no anna imam on seeɗa nden ñande no moƴƴi ɓuri ko lutti kon so juuli iidi on no wawi ka tawa dammokol no ɗon hirsakol ɗon ma wode tun o hirsa fi hon ɗum nde wonno ko gaññallal tigi woni lasdeyol ngal ɗeeɗa ko jokkude e yaali hay hajju sago yawo hajjum ko yawlow fiwata wiye kalike ronki tawede yewɓe haray ɗum ɗo ko dole wattandiri moƴƴa amma ekingol e juldeje ɗen ma layyaji ɗin naɓaɗi ka fulawaji hilsiroya toon hitande o hitande acca miskinɓe e wasuɓe wonɓe takke mum ɓen ɓe woni yangudude jamma ñadorma ɗawa ɓeeɗo ɗum wonali ko harmi kono tawa e ko aña si a yahi hene wonde ene wono hirsa takko ɓeeɗo kamɓe kadi ɓayalo kima feere amma yawgol ka hirsata toon ka fulawa muɗum nenna hirsugol ngol ha bimbi julde hawra e sowaba saabu naaɓe julɗoma iidi on o hirsati hirsa naaɓe imamu sam nden hirsati jama on hirsa ko hirsatake ko waɗi iidi on juulede si iidi on juulama toon tam hoota kama hirsa amma waɗugol ɗum potal inna koyen tato nayo jowo jeego en hortu hirsa nokku gotu ɗum hawra e sowaba on mo kala ko hirsa ngoori mum hirsa ka galde ma mi hirsa ka galle mo hirsa ka galle mum ɗum waɗantake potal ha toon jina kadi be ñiiri defe ko te o woni ko ɗaɓɓa ko windana baraji na ñiiri maaro na foññe na fus ko hittute o naɓɓe dammol kol sendate o naɓala yimɓe ɓen mo kala heɓa waɗa maafe julde ndeññande sino faala ndeññande simo faala o waɗa ɗum hirande ma o mbaɗa ɗum bimbi julde o ñaama haɗa ɗum ɗo woni ko hani ko kono hande toon haaldi fottiji buyi no baka e ka dina tawa ka dinaki haɗo ko fotta hen ɗo fof koye yaadu woturu yahi sen jooli waɗi nokku goto hirsen ɗo waɗi ɗuma on jama on fof mooɓo oɗon walla hawra e sowaba hawrali e sowaba ñande nelaɗo wuruno eɓe feƴƴi nde ɓe acci sowaba e tabiina en tabiina hawata e sowaba hande kadi haɗata noon siɗa faala yewde hirsoya takko siɓɓe ma ɓen toon haray ella ala amma jonnugol moko bajo hoɗo ngon yo hirsan on ta ko windowo kataba kalma wañi rasarade ko andiraɗo shirku hara a bonnila yema on anni yema on fof yoolike par ce que hirsanɗoma on komo duwaka hirsude hay so tawi ko imam ɓayɗen andi ɗum aɗa imamu ɓe tawa kamɓe qur'ana e sunna ɓe haaɓi few kamɓe allah sani ɗon ɓe yiida few waɗi hara ɓe wondi e shirk ko lampotoɗo ko artirowo ko arsiko ko katta o ko anduɗo ko honde wettata niɓɓa ɓay ko ɗum o faala wiide mo andi ko hande ɗum ɗo waɗay hanki ɗum ɗa wanno faɗi jango ɗum ɗa waɗay ko ƴetti geɓal allah ngal ko yeddi allah allah wi qul la yalamu man fi samawati wal ardi l ghaiba illa llahu wama yashuruna ayyana yubathun o wi oye allah a wi kasama fop ɓen toon anda ko werni leydi ndi fof anda ko werni sina an allah tun min hiɗan andi ko werni kanko e allah ɓe lurri so tawi a jonni on hirsani on layya on haray o wawi ƴakkude tew sen o fa ƴakkude tew kono na tew dagude haniɗo gollitirede ɗum ɗo koye wattayni e muɗum ƴen tori allah subahana taala newna en tottugol falila jalle ɗe noon falira noon yo newna en waɗugol layyaji ɗi weltinede mi o jaɓana en aqulu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim alhamdulillah wa bihi nasta'in wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah إن الأضاحي إما أن تكون واحدة للواحد مع أسرته وإما أن تكون بدنة بقرة أو إبل أو غيرها فأما الشاة يجزي الإنسان وأسرته وأما غيرها البدنة فيشارك فيه من 2 إلى 7 فكل هذا سواء بسواء فعلى كل إنسان أن يحاول إن كان يريد هذا الثواب العظيم أن يشتري لنفسه ضأنا أو معزا أو أن يشارك مع إخوان المسلمين في الأبقار
يشترون من أفضلها حتى يحصلوا على هذا الأجر العظيم. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala en duwani kinero meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hara siɓɓe tedduɓe ɗi layyaji newede no e majji moƴƴano newede nen ko honto woni ɗi mbayino yeyede million e goɗɗum ma mbeewa ila mari feere ɗaɓɓo ɗum sikki wala wonugol an tun a ɗaɓɓani hoore ma hirsi ɗo no hawri e sowaba moƴƴa sabu ko ɗum nelaɗo waɗuno ko ɗum kadi ɓura andede ɗon a suɓanayi hoore ma ko yeɗɗi hirsa leer mo faɗɗo e juuɗe arte hirsa ɗum siɗa faala golla tinna ittira kooƴe ɓay haray leñen no yiɗa wota ittu kooƴe ha leer o yona ha arta ka yiidi ha hirsa sa hirsi ittira kooƴe on tewu ɗum si tawi feere nde yaaja kafideɗa e ɗimmoɓe maɗa ma tigi tigi on feere ɗo yaaji kono eɗa faala wadde ko janɗi ndaron nagge on ɗiɗo on tato on nayo jowo jeego ha jeeɗɗo nagge kadi so heɓike singe feccama pecce ɗiɗi siko on ɗiɗo ma pecce tati ma nayi ma jeeɗɗi siko jeeɗiɗo haɗa feccere kala ko lonto dammol ko lonto dammol ndaari ndewde islam so taw no wiyano ko bee dammi tun nde wonde dammol yeyete e million e goɗɗum ha takko feccere ha yeeso ton nagge wona million nayi ma joyi taw no wawi ka itta ɗon ko yona 1 million layyoɗa si islamu ɗawno en ɗum ɗon annoyde gan e ndawama ko ɗowdi kono islamu newini yen kafudu yeru ko wawete majjumu a kala jama kala dara menen ɗo men heɓe feere heɓugol nagge nge million joyi ma ganin ɗum ma ɓuri ɗum ɓe darange tawa tew on no yeɗɗi hinge yeɗɗi mbuso kon no yeɗɗi ɓe ɗaɓɓa ɗum ɓe layyo newde islamu nden ko fiyo fof heɓu mo faɗi ɗo ɓay ala ronkowo feere ko ñaama yara si tawi o heɓe feere holtingol koltuji ɗi anana hoore mon ko ɗi million ji on si ronki feere layya o ɗaw hoore makko o ɗaw hoore makko kono wiriɗen nani noon ko hani ka donkin ɗo ko ya prépare o gila law ɗo geeɗi miskino sino fala yewde hajju o moɓidiray ko neeɓi ñande go si timmanimo o yaa si neɗɗo miskino faala layyade o moɓidiray gila law hara himme makko on e nde nduulewru barkinaɗo ɗo ko honnumi heɓeta layya o tawtaɗa ma o sodana hoore makko haray e koɗo kala e meɗen wakkilo heɓa nde moƴƴere ɗo fiyo hewto e kala joom makko o tawa ɗum ɗo no habbimo o heɓa ngal ɗo jeɓal molantegal en tori Allah subhanahu wa taala yona julɓe ɓen okkono ɓe yaajene newede ko ɓe ɗaɓɓi e baraji ka Allah subhanahu wa taala tawana himme maɓɓe on ko himme adna tun adna hande hay hunde ala ko weeli heɓude hay fus ala ko weeli heɓude ko woni moyen hande ko weeli heɓude kon koko yata ka reedu kon wiren noon si tawi na ka yata ka reedu kon na maaro e maafe hande ɓembinon gollanta ma yiwude hay fus gollantama ɗum ɗa ɓete fuɗɗantoma seeɗa heɓa saku on ko waalo heɓa toggu goɗɗum waalo tawa 1 million natali taw deɓuri on ɗo ha lanna ɗaɓɓon kadi timmono lewru ndu kono si woni ko lutti kon fap wona moyen kono dina Allah ko moyen se ƴetti 25 million no seeri ha yewgol makka no seeri ha noon sikke wala yurmede ala wadde e muɗum si tawno ka yurmede waɗi hewtano ɗon kono 25 million ko honɗum wawa yonande ko nder hitande hay go kunni yonantamo tawa o haton jeni kadi wono majjilaɓe sappo fayla e nder hitande hala ko miskino fama baare ko gonɗo sikkula 1 million ma 1 million 500 fi layya pellet no ɗuuɗi saabu seedugol Allah haali on kamen ɗo ɓay kono wirete ɓay on andi leyɗe takko men ɗo komi yiri ɗe guite an damminoye 200 000 300 000 ha mi yiɗ baali gotingui 800 000 franc CFA mi yi kadi jiyaɓe Allah kon waɗi soodugol ɗin ko ɗum ɓe faala layyade imagine ɗi 800 000 franc CFA ɗum ko jinawta mboɗi guine 500 000 no woodi moyen o ngol ko 200 000 nawri dow ta ɗum ɗo koko hirsa
na Allah subhanahu wa ta'ala endo de tawa kanko sonnaɓe ɓe mari ɓen ɗiɗo tato nayo mo kano faala wono kol ko hirsa hala kanko hirtani hoore makko déjà mo mari ɓiɓɓe sagataɓe ɓen kam no keeci ɗum ko ɗum waɗi haray wallahi ndi leydi men o ta leydi ɓurde yurmude a hirtata hitande fof okka si donki kadi ari hiɗa fala raɓɓiñaɗe ɗaɓɓa horikol ma adda gantu haray noon wona forcé be neɗɗo on hirsa ko baraji woni ɗaɓɓude kono so ronki waɗande Allah neññande nde moƴƴere ɗon holli ko wudduɗo waɗi noon so jibinanama boobo o hirsay woten sikku jibi hisangol fi boobo no jibina no eɓɓodele yettugol ñande donki eɓɓodirta few wona ɗum sa so hirsi o defay kadi o watta ɗon sina seeɗaɓe tawi sikku konko defiɗo no eɓɓidire on sadaka mo waɗi ɗon e sikke makko no eɓɓidire e ko woni kala yiya kon woten ɗaw hoore men baraji toɗɗaɗi ɗi toɗɗa ha moƴƴi ndare ne haɗo kontiɗon o toɗɗi o wi leeɓi ɗin ɗi fof koromoje ɗen guri ɗin fof ara yewmal qiyama présente ko min kolɗo tammol o jeeyaɗo Allah hirsu noon Allah seni ɗon konte ɗon kala ko woni toon fof baraji Allah ƴetti ɗum multiplié o soyidiri o waɗi i baraji fi maɗa ka aljanna an kon ɗawirtade hoorema nde moƴƴeɗo so tawi fiyake go yani ettoɗa ha kelɗa fof ene a wakkili haaju ma on kelɗo neni wattana yili ka baraji ɗin heɓotoɗon woten accu foolede ɗon mawninen goɗɗum ngo ko woni axe ko woni contraire muɗum haray enen e nde hitande ɗo en yiɗe duuɓi ɗo wallahi ronkuɓe feere hajju ɓen no hani lontinirde ɗum ɗon bete baraji goɗɗi goo ka muɗum hara ɓe raɓɓinɗinaki e pejji ɗin ɗiɗi kala ɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala hamnagen ni fi hajju yo Allah en gila ko arata hara kala mo Allah jonni feere heɓen hajjiroya yo dandu en kadi nangigol ɗen ɗi ellaji iwruɗi cenɗe ɗen kadi iwri o ko sengoɗa ɗi iwri ko ɗi sengoɗa ɗi iwri ha heɓuɗen o jarabu yeɗo yo Allah yaafo en e bakka to mo danda e nangirede ɗum noon allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadi wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زدنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا منفقا خلفا وارزقنا رزقا حلالا طيبا منفقا خلفا اللهم بلغنا يوم العيد وارزقنا الأضاحي يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم اقض حياتنا جميع المسلمين اللهم زدنا كل خير ونجنا من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين في مكة المكرمة في هذا العام اللهم اجعل من الشهداء واجعل من أهل الجنة يا أرحم الراحمين اللهم اقبل حجهم واجعل من المقبولين اللهم اجعل من المقبولين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر لنا عود إلى مكة والحج فيها مرات عديدة واغفر للمسلمين في كل مكان وكن لهم معينا ونصيرا اللهم اخفض هذا المرض في بلادنا وصيب بلاد المسلمين وإن كان حقا فالزله بيننا يا أرحم الراحمين وإن كان بالعكس اللهم يسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين